May ka-oportunidad ko pong mag-aral king Roma, king Italy. Banwang 1989 ang pong 1991, may garal kong Italian language. Binyene ka ako ning metong nga congregation ni Bangkanita, aso pantala ring kabalenta mong OFW, ding makipag-obra king Italy. At dakal na po ring Pilipino makipag-obra ka rin. Ngeni, ing struggle da, nung makananong magipagsalita ka rin amo da. Pero in fairness naman po, buridong kautos ding Pilipino. Bakit? Atlong bagay ingikit-ikit da. Mumuna, malinis lang ka rin pibale-bale. Kadwa, biyasa lang magluto. At katlo, impera mo ring dili-dili ka rin Pilipino, impagkareliyoso da mo kano. Matingkad yang matingkad. So nung lalawin may po ing ugali da ring Italiano ang po rin Pilipino, alalang pamiyaliwa. Impamiyaliwa mo siguro ing salita. Ngayon, tungkol lamang king kultura da, lalong-lalo na king pamamangan, ini nga obserbahan ko po karela. Makatatlula po o makatapat lang beses manapagpamangan ng ating okasyon. Mumuna, mumuna dang iya pag sabo, o itangaw sandang minestrone. Ini po, bulog yang guli at atin yan tita kasamo ta karni o baka. Depende kaya ang panlasa da po rin bisita. Potang may yang pang ne po itang sabo ngayon, itang first plate na po ngayon, tuki ya po itang main dish. Nano ya po ini? Ating pasta, may ayalawang klaseng pasta, nung kanin naman, ating lambaka, ating babi, ating kordero o tupa, at ating rabbit. Ating katlo, yapin po itang panghimagas, tangkausan tamong dessert, kaya katamo. Kadalasan, ingyang pang dapong pamang kainin dessert ay ni, ausan daw po rin ni torta. Itang torta, yapin po itang cake, kanyapin po ng balo kong torta, yara, balak mo sa itang giniling nga babi. Ngayon, pala itang torta kareda, yapin ng cake. Pota nga pagsilbenda niya po itang dessert ita, sasabihin niya man po ingkapat. Ingkapat, posibleng mapaling kape o kaya tsa. Ingnayo na po nita para malaso agad ing pegan. O yan po ing estilo na ning pamamaganda ring Europeano. E talakalupang Pilipino. Itamong Pilipino, misanan mong pamagapag ing handaan tamo. May akapangantanangan po siguro ka rin buffet restaurant ne po. Miyayaliwang pamangan ing makayapag ka rin. Ikang mamili nung nanumburi mong kunan, nung bisa kang magsabaw, nung bisa kang mga heavy meal, at yung kaya katamo, ini po ing ausan tamong Pilipino context king pamamangan, nabala mo samot-samot ing kakananta mo. Samot-samot, pero king kaya katamong kultura, makasayaya po ini. King may bagsang kay Ebanghelyo, derawan niya po ning Ginong Yesus, ing sangkap na ning biyeta mo. Ing sangkap na ning biyeta mo, ating oras sa tumula tamo, at ating oras alungkot tamo. Larawan niya kayong pamanganak na ning metong kababay. Gusto din mong po itang larawan na gewana. E puwari kayong di pamilya kini. Bayo ye behiting kaya ko anak. As na kayo karagol takot. As na ko karagol pigaganakan. Nung makanano ye nga labas ing pamanganak yu. Mangibaboy tan takot. Pero po tang labas yun nangan po ito at akabyusan nyo na. Itang takot, may papalitan ng tula. Lalong-lalo na, potang ibeda niya kaya kayo kaya ko anak, may bayit yang alang kasasagpulan o may bayit yang masalese, at potang kaulan mo na ikang pengaring babae, pakat making salo mo, bala mo, may paldana ka. Bala mo itang ganaganang takot mo, may palitan ng tula. King beta mo, nung painto ng taya ing sagot, no ka rin niya ing talagang sagot,
para, sabi tamong imbeta mo, to lubos-lubusan ng memayani. Siguro, karegali mong taong makwalta, sabi na po tang elang mga problema king pamilyada, po tang alalang problema king karelang tigastusan, para karela, pining tulado ito. Po tang apan na sigdanda ing kaburyan na rin karela kanak. Pero nung talagang i-apply may po itaking biyeta mo, aluwa ing material abage, ing talagang pakibat, king painto ng tamong tula. Ing painto ng tamong pakibat, oy ni po. Potag ing meto nga tao, kamuan me. Kaya maging basanting ini, imbes na itang pamimwa mo, papalitan mo yung tula o pamagkintindi at pamamatawad. Lako mo pa mo po itang kamuha mo. Buwari, as nagkasanting lalawin, na yung alakang kamuha na tao. Nakasantingin kaya kang relasyon, potag ding tao, malugod laki ka, at malugod ka namang karelang. Kadwa na po dito, kaya masanting lalawin pa kamalan kong kapatid, imbes na kaingitan me po ing betong tao. May kaya pwedeng gawan piyalimbawanan. Nung makanano nung akwa, makanano yung minangkat king bena. Yung pagkabalo ko, alang tawong may gumbisang makwalta agad. Halos ding mga kwalta, ding panahon tamong ini, nung minangkat laman din, di nahalala namang kasakitan. Kitang kasakitan na dialanan daw, migtiyagala, pibabatanda, migsakripisyula, meging pantela, linaban lang parehas kimbye. Anyang ini, itagyaga ng sakripisyong gewada, bala mo po, pupupulan na ng ini. At king katatawlian, imbes na itang pamimwa pasibayo, yung miral king puso mo, kaya masanting lawen pa kamalan kong kapatid, nung ini, may palitan niyang pamamatawad king metong at metong. Balo ko po masakit yung gawat ini, lalong-lalo na kaya katamong sarado puso, lalong-lalo na kaya katamong sarado kapanandaman, dala na po ditang sugat, ayaran nasa tamo ka rin ngaliwan tao, at syuta na po ka rin, milabas na po ito. Ingkot ang tamo po ngeni, hanggang kapilan me dadalan itang sugatay ita. Makanano tamong maging malaya, nung parating itang sugat, itang parating milabas, kimbiyeta mo, yan parating dadatonan tamo, yan parating balik-balikan tamo. Palagi ako po, tamo po talaga, musad, at tayo talaga agit, ing painto ng tamong tula, asasabihan ng Ginoong Yesus king Ebanghelyo. Siguro masanting tamo pong gawan, manaya tamo nung kapilan, tamo biyasang mag-let go at mamatawad. Potang itang pamimwa, palitanan na yung lugod. Potang itang inggit, palitanan na yung pamag-compliment tamo king metong at metong. Siguro nung dinirig miral, kasaya na po ning yato tamo. Masaya naman kaya katamong pangabibiyebye. Tamo mo siguro may panwanat king material na bagay. Pero metong yamu ingas siguro ko kaya kayo. Nung tamo man may panwanan king material na bagay, ore ni rin tawong magtiwala kaya ka. Ore ni rin tawong lulugod kaya ka. Ore ni rin tawong magpahalaga kaya ka. Imri na sabihan, pakamalan kong kapatid, yang ang pala mayayakit ing tula king material na bagay, bagkus mayayakit yan naman po pala ini, king kaya katamong relasyon, king metong at metong. Anya yung panalangin tamo po, king palalabisang ini, sana ibus ni taling kaya katamong puso, at itang lungkot ang malambatan ng sisipitan, busten yung palitan na ng tula, panyatang na ng Espiritu Santong, penga ko na ng Ginoong Yesus, kaya katamo.